You are here for and necessary yet a hofro, and necessary a quenya case your body and their mind. Now going for the Ushiamia, and say a nature on some neighbor. But it's a same change dear. It was a cassa, Yamakama change a deal. And he never can say, me, I will have been the prophet Erica was empty, but as of where God's revelation ministry. Never can say, Yawada, it's not. Papa Metrasi, was Yada your son. Cassia, yes, some epidemic any cassia. Now, you so as some may carry a parliament, as some may have a king. Now, yeah, parliament, yeah, my minimum good parliament or more yae, you pay woman yet cheap. Oko to abamon we are most we before. Tea, now, would you form a good drama kind of credit actual mind down and penny for tea. Yan coming shemu and about on tea to some for. Yaba parking oforiata. What ya mobile ye levy our mobile teacher no. Chese obi disika emam na jikotwa de bremi. Obi wo o maame odwam ana wo adwuma mu no se me sanu sika jikodi dwa kakra na fa bre ne ye nua aduane e bia me kan wo bo bosia wo eno mo se o mobile teacher mo to nti yagu to levi na yitua no yɛde na abɛhyem ɛno na kufu ade sɛ 1.75% which is eska bebrebe pa jebre na mitwa me nko commercial break na me ba ye ba tachem ne ya piepie mu na na de ɛyɛ more fire ana me de man panifo no yan ka no kra nti asofo ya yɛ di yɛn kasa yɛ nko commercial break na yɛ mra. Yo, ya kwaya asamba. Adia ama me boso seseme yam seseme. Na me dwene, na me ntime na me kra esugu me mu. Eriti na me kasa. Ya tioma we mu, ya wo Christian council for. Ya wo opinion leaders. Also, o etimisu. Nyanka etimisu. Ayam hihie e na to Ghana. Na ayam hihie to Ghana. Me pato ma me bisa se sabi ya buru sabi ya nyanko ai sabi ya son se ya president Nana Akufo-Addo woyi sika e de ma ya maame Rebecca Akufo-Addo maame mesle we obatan e pato na se e bia president wo Kenya ana se baabi no ye momo brewa me pato ti ya tisika so a sika e papa de ma aso wetima me aduane no so utimi ni ade ama me kachirawo katia papa Nana Akufo-Addo say Ghana abata bi ensu ka 1 million ko gina e wa Ghana shiri e wo sa microfinance wo no okwa amusan bi accounts ni yetimi asa aboma ne po ana ade na won tax sa microfinance no e twasa wo tax microfinance no na ye bia bi bisa se wo di sika ma wo yire se koditwa kotonya ma beton a sika ya le tonya ma so ya wi asame ya adwuma na ya sa tax maame esra wusu kodwo ponkruma ya papa chairman sabonsu ya susu si amamo na mo kata sa amana no so na mo kata so na mo mmamia so biem ade na mutirimu odin sa Nana Akufo-Addo ka chese Ghana fo nyina to atofo Ghana so fo nyina e kasa de mawo ye kasa de mawo de make sure say Ghana menga ba kansa aso ne wa ma brichi wa mo sun eni tamarama ana bokan na yare fo agu fam so entua to oni bia na adwuma be no akoye na wanya stroke no sabi buru sabi nyina no mani sa yare fo na sabi ne na yare ya no ye disable no a obi ehunu mo wa 100 Ghana cedi obi ehunu mo wa 200 Ghana cedi jini sika we am seso ona chairman sabonsu but this side the person come yam seso no asofo is the high time say kan ko rekere mo Deuteronomy chapter 15 no verse 11 no was na afire bia ya afire be kwa bia no ye bia yensam na ya doye na de na wo ya mani pa no hwesa sa doye be yenchira ama nipa bia ade na wo ye mo ana wo ye mo nwere Ghana ni na nipa wa ko bia tua tax be 10 ade na wo ye mo nwere sa ade na mutim o den sa kunani na
papa woni maame na ne mansia ne manum no no wakochi no wakopa bosi osibini mo di esika na mo di ani a na ma twetwe mo tire ho na mo di nkuta afa ho because mo na mo ye the best awurade hu mo bonso so ate nyame mama twen sakra kana mpanifo nyame mama twen sakra ye kana kwache na mo sesa madwene so mo sesa madwene onyame atemu oba boso according to Isaiah 3 no verse 13 no mo mpanifo nyame saba kabi ade Ghana ade ye ni bi ye sorry ade na mpanifo mutimo de sa mutimo de do mo de mo pa nyanya nkyere mo botwe mo pa ne ye na mo pese kunani be sere mo pese ne odi twan ye ma me no ton jeni no kwaji long ne oton mo no kwaji long ne oton me ko kwaji long aya ko bisa mo sensika no ne oton pe sensika no mo bisa se firi hifa mama ye ma me no ko akohye long bi e muntimi ntu edu ahamara cha no wo so ri twan edu anajo mo ndadam ade mo ni abadaye mo ni abadaye Muhuru mmobo oswa drink wona pampam no de tina traffic mu now sari pa yaje ne to na da V8 mu na uko now the V8 mu na uko ale na mutimo atesa Ghana 24 muni abadaye muni ayo hihie ebre eni nkaso ebre ni nkaso mesi ebre ya den eni nkaso montre se mi sam ho se matuturo mu tire ho ma na kwabo no abira mo aburu so da V8 mu mo peda patro mu pum mo peda we mu pum mo tinia omo yi bench value hwan airport what as mo ka wo sise omo ko demonstration o na mo ni omaya Ghana fo ya ne se mo tum omo so batum ada na MPP ya timochi ama ya nu ensesi fom sa mo tire mo oten Muni abadaye Ghana sofo mo kasa cha sori ma se mo fa obi asori asofo nyina sori nka o man Ghana onyama dia duyensa esi e ka no Christian perifo o muni abadaye matete se adwa safo oba etimi ni nua kotenemu na dia se no kura dia adwa safo ho be mo ma se mi se pe wasam no se eti sari adwa safo ho mo oba wetima ewe setisa me fa twero setisa dia ho be mama esra usu atami buma fare ma edoma ade na woni abadaisa ayare fo mu gu script mu no mo adweno mo ni o medi ni o manom esumutu kwa ko man foforo so entontom wi ni pa entontom ku ni pa committee ku ni pa hwe na were bosa ade na munya badaye onyame hu mbobo onyame mama twen sakra hwe ku susukuru abasusu no ana ku fado onuma mo ni mra ho so na Ghana ekuna fo su de ma ade nyame tie wasem menna na sorry so wada ya ma me Rebecca fire shi kata na ku fado se sai 11 no omo teso no ye 0.5 50 pesos to de ye sa enye kumpra kukum sa anya hwiase sa o ye ka kire mo se dia amia sofo ya sore man ba o se tukare se kro mu tubi ye tie nya amia sam sani asore kofie ye tie nya amia sam sani asore kofie ye tie nya amia sam sani asore kofie also edu ba bia dia mo sa sofo ye mo bompai Saman twa yi le binu a mo MPs ni MPP NDC MPs no se baba mpa ma mo a hey se lesi time du mo se sa sofo mo mpa ya sofo a wonni ma ba so bo mpa na aban ho a sa sofo eti wa ye be ka umpre enti asianim e komoti kan asofo e komoti en mi se senya fo maduma na ya nka mebre pa enya fo maduma na ya nka mebre pa me kono ko eduma tiri enne Ghana so fo mu ya eduma tiri mu konwirem na na ko fado amay ma mi tini so mu timi hwe abi mu konwirem ko ya tuma o man Ghana hwe parliament mu kokoti asem fama yan mu kokoti masem fama yan hwe so mu sit I am telling you people
2024 72 wo abeto aba support no mo be lusu meet big time ko don pon kuno me catch them we a young man na ko parliament wo nya sister years here aya kasema ba ma youth nani ate aya foa secondary abra won koye no wonum sam ko ye papa gba omi abeka se eto a ye gigi e mobile money so on eye poor people and on bi musika wo mi musika koto enti enu kwasi atakso Alaji Muhammad Baumia YouTube ashamed we ashamed me odi for me so we ashamed when me kwasi ena also me say mas very poor na ma by simple dia ma Baumia mama me say for happy people mama me say for me na mana me bo me ho asafo here some here people na me tira say me yi me ho firi ho me say ya people biam na me ya biam 2024 in case over nanoko hana na mai ya kuma dibi bia tira mu di ehwamo sa mo ye mo ba mo ne mo kasa se so bia fa si kan fa mo ba mo ne so bio e ho na mo sa se maduma babo mo tie nie ye ko ka paka ni ye diskana ma drama ni ye telephone ma na ye twa ka ye local station ni ye twa 5 cd ni ye amount ana obi kro on diska kuma se fo nya do musika bako na mo ba mo ni na sika e ye chop mo ne so ye tiso we and the trouble in the moment ready. Ye guy. And be before my research from men and manami tisi from na me fare. And the driver mo go cancer second speaker of parliament say to someone I want to say I'm not the speaker of parliament. I mean speaker one. Assistant speaker of parliament who to meet in a public the whole national national television say who is speaker of parliament who is speaker now you who continue here dey you see my vanity ni kwa what continue say share vanity say what my brother dey go here dey awurade hu mmobo na me ka tell me say be before nana eto ye 0.5 na gana nyo na fa pa before mo hwe yo na mo wa ya ye ba dan ye before de fuka people from modin fuka do mo nya kwase asama ani hey men kan kwa cho me maso dem me catch maso dem and people from kwa dey go from top to down and this from do for ana me yakoma dia kosa me se me nyane people party bi and people per from who mo fa cheme me ni abre pa Central Region Minister Konto ya pa Konto facha minister ni aba temenka e dia hu bi wi akoma bi ya kasa o ya ba bi ya papa la nchana che me ma bole wura ma visi ba ka me ka bontin ale na otina won kasa yo ka gane ni na se wa ya papa la yo ba betima bibi ba ise ni amodi kika ko edie ai se na mo tu amna na mutom ne anisifo katam so a na ho behu 2024 se mutom ne katam so a na ho behu anisifo katam ba pa obi na che mo se sama be sai hile no mo twam na mo nya 0.5 simple na ga na nyo kwa to ye no kwa to ni mra mo fa to no ko na ye yi chop money sai ni mu tax